الحمد لله رب العالمين نحمده تعالى على سابغ نعمته وجزيل عطائه ونصلي ونسلم على إمام المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الذين استقاموا على صراطه واستمسكوا بهديه وصاروا أعلاما راشدين وأئمة مهتدين. أما بعد، السلام عليكم warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Mga palanggungan sa agama Islam, Alhamdulillah, ilang kita niyo sin Allah subhanahu wa ta'ala waktu amin maun na isab yung pagpatumtumpiya-tumtumi na antara na to sarta kasugpatan na isab yung pangadjian amin bakas kaya tagnaan na to insyaallah subhanahu wa ta'ala. Ituin na to yung pangadjian dahil ha mga pagmatuyo sin Rasul sallallahu alaihi wasallam sin pagpasampay sin agama Islam amin wala nagbutas indua long tapunan sin sara amun yung Quran mahamul liya iban sin sunnah niya dahin haamoy in pangdaaki sin Allah subhanahu wa ta'ala a Rasul sallallahu alaihi wasallam dahin haparman sin Tuhan Rabbul Alamin wa anzalna ilayka dzikra litubayyina linnasi ma nuzzila ilayhim wa la'allahum yatafakkarun. Iban long niya yanawag na mu'maun kaymo ya Muhammad in Quran mahamulya sarta yang dakan na kaymo hipatarang mo manusia in ununo na piyanawag sin Allah subhanahu wa ta'ala tupot noon kanila asupaya in sila long ka makapamikil marayaw iwan matali nila marayaw iwan karundungan nila marayaw in amin kallam sin Allah subhanahu wa ta'ala. Asabi ito in Rasul sallallahu alaihi wasallam dahil hapanagnaan pa sin waktu naon doon kaniya long ta in paghindo muna amuna in pagtawahon si mga kaiwanan ini kiyalok is sampay long sing kitab in himumungan nila sarta diayta nilalong niya in mga kamuriran sin madrasa sin Islam panagnaan amuna intiyag naan si Rasul sallallahu alaihi wasallam bukunlong niyang pagyanun doon pagtagna si madrasa amuy na in paghindo si Jibril alayhi salatu wassalam mapamuho na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam doon hagarhira buat malengkan bang mukitaon bialo paragbos aturon inyaon manjari munganan madrasa sabab karna yaunin guru yaunin murid sarta yaunin lugal amuy in timag na doon haon ni maugin wahi para Rasul sallallahu alaihi wasallam pangitaan sin insiya dia aksin Allah subhanahu wa ta'ala sarta insiya hinang naroon nabi sin Tuhan Rabbul Alamin panagnaan na doon ayaw in Rasul sallallahu alaihi wasallam hatatkala amoy nagsunod-sunod na in wahi maun kanya sampai doon haamuin wala pa sila longta si masaplag in taod nila at inatiyo-tiyo pa in sila kalawom biya mga nagahali si mga pakaradyaan sin pag-aarama amo hindi nila pa muna mapasaplag na in sila magpon-pon hamok lokal doon haamin long niya Darul Arkam ibn Abil Arkam in lokal ini masuk maun pabud Safa sampai pabihayaon hati ko baha aon doon haon indan amoy banghaw no nakabutang in lokal ini karena doon haon panagnaan in lokal piyagtipunan si Rasul sallallahu alaihi wasallam ibang mga kasahabatan niya amin ununo na ayat dahil halong sin Quran numaog doon hayaon nila pa ini papaglaton-latonon ha antara nila sarta bukon habihat to sadya in hinangon nila amuin hapalon nila marayaw sarta amuin ini patarangon si Rasul sallallahu alaihi wasallam kanila bang unoing kamaksuran sampai amun nahinang na
long ta ini sambatan da si magpamong na inang naunod ukat nila. Ang kanain Rasul sallallahu alaihi wasallam sambil kiyabay ta doon biya sing kaptangan sin asawa niya hi Aisha radhiyallahu ta'ala anha awak tu piyang nasubuhan bang biya din yung pangatatan sin Rasul inari sin Aisha long niya khuluquhu al-Quran. Yung pangatatan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam amuna in Quran mahamulya. Sa kaulaw subay mo mahinang amuin pangadatan in amuin kanlam sin Allah subhanahu wa ta'ala na kalukis sa laong sing Quran. Amuan to sabihin paghindo sin Rasul sallallahu alaihi wasallam amuin in hirihil niya katan in kamaksuran sarta unoy mapatuthin ang undoon ha amin mga ini ayat yaon. Sampay biyeta sin mga sila amuin ini nakauna nakahati sin pag-aagama doon hayaon laong niya in kahalan sin mga sila amin nangadji ha Rasul sallallahu alaihi wasallam ini bang sila madto pa Rasul sallallahu alaihi wasallam amin magmaingat dihilan hadya sila sin Rasul sallallahu alaihi wasallam hangpo ayat amin di palabihon sin Rasul sallallahu alaihi wasallam din doon hayan ini hangpo ayat di sin Rasul palatunun sahingga amuin mahapal nila sarta ikapag anggauta nila. Amuad to inamuin hinang sin Rasul sallallahu alaihi wasallam bang biya din kaagi niya maghindo ang mga kasahabatan niya. Na in madrasa pag iya nun timagna amo na yung kapaglain sin Rasul sallallahu alaihi wasallam maun pa Madina al-Munawwara amuin maksud lang ta manjali na kao imian biasip pag-iyanon bihaon amuin nagmadrasa na tuod sa babkar na in masjid niya amunin nahinang panagnaan lang ta ini lugal pagpapangadjian sarta doon ha lugal yan mataod dahil ha mga kaguruhan lang talimuha dahil ha mga sahabat sin Rasul sallallahu alaihi wasallam sampay aun diyay ta amok riwayat long niya aun doon nakatangbos si pangadji doon ha masjid yan aun hambok baita kapatan aun hambok ay ni upat nga katos aun hambok baita long ta ini siyam nga katos tayo doon ini gimuwa amoy in nagpasaplag sinakama pakay pakatan sin binebayan abutan long ta sin amin pamarinta sin Islam sarta nahinang na siya hambuk dawla Islamiyah at timpo sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Doon na yan si maplag in sunna iban sin Quran nag-akat biyan na sinakiring hapanagnaan pa sin wakturon pa sila ha ini Makkah al-Mukarramah sampay nakalain na sila amuin misan parihat yung kasigpitan launta tatkala in Allah subhanahu wa ta'ala ng dati na Rasul sallallahu alaihi wasallam hipasaplag na inakama dahil haparman sintuhan na Rabbul Alamin lang niya fasda bima tu'mar wa arid anil musyrikin way na in Rasul nagduwarwa inyaon katan piyatampal nila na inamuin pagpasaplag sinakama na doon hayaon magduruhon imbiya mga kajuri sin mga sila Quraysh Rasul sallallahu alaihi wasallam bukod na sa jajuri ang buat malaingkan imaksud maminsana na Rasul sallallahu alaihi wasallam amunad tun na hinang parsababan longta in Rasul nakapamikilan amuin diulan niya na mga kasahabatan naglain dahil Makkah al-Mukarramah panagnaan harap madtupa hula Habasha mahuli rin doon amuna in harap pa Madina al-Munawwara na dahil haamuin ayat ini pagkain Rasul sallallahu alaihi wasallam diak masintuhan Rabbul Alamin karna ipasampay na in agama pasaplaon na pakatan na miya makadday sab in amoy in hiwal sin mga kataan kasahabatan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam karna in sila naipo sin pangingat dahil Rasul sallallahu alaihi wasallam habihad tuwing dahanan iban sinaturan pagindot sin Rasul amuin sambatan dapat sinagi kukain na yan to mahinang nila unod
atawa mahinang nila kabuhi intungod paparkala sinamuin kalam sinallah subhanahu wa ta'ala in kaagi-agi nila amuin mag-ingat sarta maghapal kaniya mag-ayad kaniya na doon hayaon longta in timaod in mga Muslim amuin sampay longta na likos in amin Jazira Arabia yaon katantan nakasur pa ang Islam. In Rasul sallallahu alaihi wasallam hinang niya in katantan amin aturan bang biya diin in kapasaplang niya sinakama. Biya diin kataan sin aturan longta amin bang mayan sumaplag in pag-agama na hinang sin Rasul sallallahu alaihi wasallam in katantan bang biya din in kaagi niya magpasampay. Sampay roon haon biyay talong niya dahil haamuin paglugto sin Rasul sallallahu alaihi wasallam sin pagpasampay sin agama Islam wayroon kaya tinggalan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam hambok daan amin ikapasaplag sin agama malingkan iniyaon kiyawa niya ini tiyakay niya inyaon iwan wayroon lawayan tungod paparkala bang man sumud inamin pag-agama sumaplag in pag-agama in buat malingkan inyaon ini hinang sin Rasul sallallahu alaihi wasallam habya simbiyaita niya long niya mataraktu shay'an yuqarribukum ila Allah illa wa amartukum bih wayroon long niya kaya tinggalan ko ang sulag uno-uno amin hikasuok niyo pa Allah subhanahu wa ta'ala buat malingkan yang daakan ko kaniyo. At niya liyawag niya in kataan sindaan bang biya din amin ka ini suksok sinamoy in agama Islam palon sindagal si manusia. Nausal niya in katanta ini aturan bang biya din in ka sin pagpasampay niya. Ang kanna indun ha Madina al-Munawwara sin hawak to sin puas sin buno habadar in Rasul sallallahu alaihi wasallam pagka mataod din ha mga ini nabihag nila dahil nga mga Quraysh amoy nakabihag sila kapituan na hawak tuan tulong ta in mga kasahabatan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam makaingat magbasa iwan magsulat hangpo datag 7 tao in makaingat magbasa iwan magsulat naman jari haamin mga sila Quraysh mataod makaingat magbasa iwan magsulat hatim po sin nakauna dahil nga mga nagkarihag to in Rasul sallallahu alaihi wasallam longta nagtita weta niya isiyo-siyo in dahil nga mga nabihagyaon makahindo sila hangpo bata-bata magbasa iwan magsulat habaha sa Arab in siya mahardika na in siya atin niya manjari na siya muy pa ahli niya atin niya puas parkala na inamuin siya yato na doon na hayaon longta na hinang kahuruhan in mga panagnaan ini nagkarihag at turoon ha Madina al-Munawwara sampay in kaya sungan si mga silayaon wala na nakabalik in kaywanan matupamakta sa babsiyod na sila sin pag-iman kaman na hinang na sila dahil mga tumpukan sin sahabat sin Rasul sallallahu alaihi wasallam na yato rin ha mga panagnaan sin amoy in pagmadrasa dahil doon ha Madina al-Munawwara na dahil ang mga tawi at long niya sinamin Islam iwan sinamin aturan niya bago at tinamay tato aturan bago sa bagoyron na hinang din katagna Rasul intimag na si mga pakaradyaan di matu sarta im mga hinang niya tukatan nag-ibog-ibog im mga kasahabatan amin bang aun dapat wayron mabaya malugi doon hayaon uno-uno iniwan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam yaon sila di murungdong yaon sila di madyaga amo hindi sila mabaya lang ta manupas in waktu nila biya impananaman nila bang sila wala doon nakahadir biya lo paragbos malugi sila ada pun suway bihag to inamoy intindukanan si mga sila mabaya to mag-ingat sin uno-uno na pagkala kawayan nila ingaton amin suway nila tutugan doon haon inamoy in pakaradyaan niyumuhot sin laon sin pangatayan nila na doon hayan in mga manusia kaiwanan amuin wayroon pa nakasakop sing kahalan maun ha antara nila yung pag-asubo-iyasubuhi
sin mga uno inhinang yaon, uban uno yung kapaigdahan yaon, uno na lang niya injatuhan sin yaon, sampay lang ta sin parkala kahukum-hukuman inyad tulilay sin Rasul sallallahu alaihi wasallam kanila na inyaon lang ta timarrang man hamanusya in mga pakaradyaan yaon magtataod lang ta in mga Muslim simod maun pa amin tumpukan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam amin nag-Islam na sampay mga Yahudi na kasud na paagama Islam biya na kanda Abdullah ibn Salam hambok din nga mga mupassir amoy in long ta in siya yaon hambok siya rin nga mga imam si mga Yahudi at niya memorize nila in Taurat na nahinang siya nakasud pa agama Islam sarta di mayaw in ka Islam niya sampay in siya nakalamod din doon haon amoy bista sinsara bang riwayat na rin kaniya tungod pa amin riwayat Israeliyat in kita rin naman dyan magkalo-kalo biha na mapuas din kaniya aon doon nasabot sila upat doon kita lang tatumaytay amin liabayan din sila mapuas din kanila yaon bangaon riwayat Israeliyat di lumabay rin kanila yaon di kita man jari ini mamakay kaniya bihat to na manjari mga palanggungan haagama Islam in Rasul sallallahu alaihi wasallam amuin hapaghindo niya mga kasahabatan tindo kanan isab si mga kasahabatan niya imbiya sin tindo kanan niya uno-uno na inamuin panghindo sin Rasul simampay kanila yadto hinangon nila na isab mo sa roon doon iban amuin amu pag-ianon di amuin long ta kalabayan buhok long simbahasa uno yung biyayta sin Rasul amuray sabing hibayta nila uno yung nahinang sin Rasul amuray sabing hinangon nila so sa kaulaw lahat timposin mga kasahabatan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam in katan sin hiwal nila yaon biya sa kaulaw la Rasul sallallahu alaihi wasallam in naghiwal sabab uno ray biyayta sin Rasul amuray sab in amun hinangon nila dia day sab sinamuin hinang sin Rasul sallallahu alaihi wasallam day nga pangdaakan sin Tuhan Rabbul Alamin amin wala siya nakaganap long ta sinsara sin Tuhan Rabbul Alamin unong-uno impianaw sin Tuhan maun kaniya amuray sa berto ini pasampay niya in wala na long ta kaya pang Hindu in Rasul sallallahu alaihi wasallam di magkabungat in simut niya mamisarahan sin parkala pag-agama buat malaingkan suway sadya laway ring haamuin iya na o long ta sintuhan Rabbul Alamin dahil taas langit maong kanya sibo dahil kaaunan Quran atawa ini hadis atawa hadis kutsi ini at tukatantan amurat tu impia parulisin Rasul sallallahu alaihi wasallam na doon hayaon ni mga kausugan long ta amoy in nagmatuyo si mga pakaradyaan hauno-hauno na sadya sila makabutang sibo dahasaw kahoy hataas kabatu-batuhan, nakasiok-siokan sinula, yadto sila magpasampay sin agama. Labi-labi na toon sin parkala, naawon lang tain pagsulot, sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, iban sin Quraysh, naawning kasulutan di sila magbuno, alam sinang tahon, nausal nila in waktu yadto katantan piyag dawa, piyag pasampay sin pag-agama. Doon hayaon lang ta, haamin waktu yaon timaud inamoy in ini piarasin Rasul sallallahu alaihi wasallam missionary long simbasa Anggalis pakahula-hulaan amin hiparanya matto in amin sulat panawag-tawag paamin ini pasuron pa agama Islam biasa kaulaw la amin biuhi sin Rasul sallallahu alaihi wasallam kanila in pangannal nila tungod papagtuhan piyang Hindu sin mga kanabihan na kauna karasulan na kauna sabab impiang Hindu sin Rasul biya na simpiang Hindu sin mga karasulan sin Allah subhanahu wa ta'ala na kauna biya na kanda Musa alayhi salatu wassalam kan Isa alayhi salatu wassalam labi-labi na to din Nabi Allah Ibrahim alayhi salatu wassalam na doon hayan mga katotay manguran haagama Islam sampay launta iabot magtupalungan sinini ini Rome launta amoy piarahan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam
ini sulat inamin emperor in Rome hawak tuyad to amoy in Julius Caesar bihan amoy pagtawakon long ni Caesar Rome biyarahan si Rasul sallallahu alaihi wasallam pa surun pa agama Islam hi Kisra Damikyan biyarahan madto haamin ang kaadlaw long ni pagparasin Rasul sallallahu alaihi wasallam in nagdungan amoy nagsimpak pakahula-ulaan piyarasin Rasul sallallahu alaihi wasallam in tiap-tiap hamuk deng ha mga sahabat ini makaingat sila simbaha sa tiap-tiap ini hula aming katuon nila amot pini sin Rasul sallallahu alaihi wasallam amin maingat long ta simbaha sa yaon asal nabihat ini hinang sin Rasul sallallahu alaihi wasallam na doon na ini mga katawtay mangurang hatim po yadto bukon sa tiya kausukan long tay naghiwal hawak to ato sampay sin mga kababaihan amuin piangunahan sin nini kaasawahan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam amuin pagyanon long yan na siya to ummahatul mu'minin amuin long ta hinang ini pagmatuyo isap sin mga kaasawahan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam amuin pangayo nila mawaya mag-ingat sin ini ilmu dahil Allah subhanahu wa ta'ala sampay aon dahil mga kasahabatan si Rasul sallallahu alaihi wasallam biya mga impana naman nila biya sila natiwas sampay aon na rin makasandal imiyan Rasul sallallahu alaihi wasallam may talong na ya Rasulullah ini usog na sa dahil magkasabot talong sin Quran yan biya din ngayon kami amun may ta kami rin magkasabot na hamok din ang mga ayat piyanaog sin Allah subhanahu wa ta'ala amin way piagbiddaan sin usog iwan sin babae amin bihitak doon hayaw long niya innal muslimin wal mu'minat sampay pagkaruhunan sin ayat yato siyabot doon piya paglimbang-limbang in usog iwan sin babae hati niya tungod paparkala pag-arama way piagbiddaan sin usog iwan sin babae sibo da kaya wajiban sin Allah subhanahu wa ta'ala tungod paparkala pag-aagama amuin wala nakalabiin usog dahil nga babae at awaway nakalabiin babae rin nga usog isiyo-siyo magtuyo magmaingat kaniya doon hayan long ta maka ini dawhat sin amuin ini taufik sin Allah subhanahu wa ta'ala humati iban imingat sin ilmu dahil kaniya nabihan long ta pag matuyo sin Rasul sallallahu alaihi wasallam sampai longta ini simaplag ilimuag longta ini daula Islamia hatim po pa sin Rasul sallallahu alaihi wasallam na mga ini hamin doon sila ha Madina longta bukon longta na ini pupuk kadyarin doon ha masjid sin Rasul sallallahu alaihi wasallam inamuin paghindo at awalong ta in pagmadrasa aon pa rin doon long ta nasabot si mga sila mangingisa at awalong ta mag-uurol sinamoy in kahalan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam iwan sin mga kasahabatan niya aon doon long niya siya masjid halong sin Madina al-Munawwarah lamod siya yadto rin haamoyin paghihinduan sin pag-agama hasupaya sadya sumaplag pakataan in amoy in kalam sin Allah subhanahu wa ta'ala amun long ta nag-aaway in sunna niya iwan sin Quran mahamudliya amura kuman hatim po panagnaan ito in Rasul sallallahu alaihi wasallam wala siya nang daki ini hipapasulat in amoy in sunnah atawa in hadis bihan biya sin pangdaakin niya sin pagsulat sin amoy in Quran ating niya doon hayaon ini long sin mga kaulamaan mapuas dahil hawak tuyag to bukon in Rasul naglang doon hayaon batkar na di man jari sulat inamoy in hadis sa sumagawa in ini maksud sin Rasul sallallahu alaihi wasallam di siya mabaya maglamugay in Quran iban sin sunnah asupaya ini mapinig siya na doon hayaon na tatkala lang ta
na jukop na in Quran, amo na in wala na in Rasul sallallahu alaihi wasallam nang langi sinamin pagsulat kaniya. Misan pahabiya to in Rasul naglang, amok nga mga sahabat niya, ini Amro ibn Abi Waqqas, in siya aun-aun makawa ni ring Rasul, siyusulat niya inyad tukatan. Damikian in Abu Hurairah. At inaon na rin ang mga kasahabatan sa sumagawa, inito pipinig nila, wala nila kaya paglalamod matubihan. Na amo yadto inhinang si mga sila nagusog nagbabae tungod paparkala si pagayupot sing Quran, pagjaga sing Quran, ini amo yadto inpiaro nila, nag-ingat sila sa wabyadto. Ini mga kasahabatan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam amin nagmatuyo atin po sinamin kabuhi sin Rasul sallallahu alaihi wasallam launta si mangpat namun ingat nila tungod paparkala sin Quran bukon sa jagiyapal sumagawa sambil pakahukum-hukuman in mga tindukanan si mga kababaihan launta habuk na rin doon in asawa sin Rasul sallallahu alaihi wasallam amunahin Aisha radhiyallahu ta'ala anha sampay napuas in Rasul nawapat amunahin uuwi ang singkatan pangangasuhan bukon sadya ini kababaihan sumagawa sambil mga kausukan mga sumumahon pa Aisha radhiyallahu ta'ala anha sabab in sila aun doon dahil mga hukuman sara bukon lang ta amuin tanto masaplak atau ini bukon agon-agon pasaplakon pakamatauran, labi-labi na amin kahalan sin Rasul, iwan sin ahli niya, na madto sila lang tatanay sa mga subo sin mga pakaradyaan. Ito sabab inaka na Islam, wayroon hitako. Inyan katan subay gumawa, in katan, misan ini kahalan sin doa magtiaon, yan kaya kaya susulat halon sin kakitab-kitaban, ini in hukuman, biya din in paghambuok sin usok iwan sin babae, biya din in aturan bang sila ini maon na antara nila paghambuok, aun aturan niya katan, sabab inaagaman na to Islam tuan, ini intindo kanan niya pangingat, panghindo dahil Allah subhanahu wa ta'ala. Wala siya nakapuklas dahil amin aturan, ini dahil Allah subhanahu wa ta'ala. Ang kana, ini wayroon tod, hinang singkita, tungod paparkala, hakabuhi tayo ni imbukon, nakasusod, doon hayaon, in panghindo sinaka, mabang biya din kita, ini mamakay kaniya, iwan, uno rin ha mga di na to mapatot hinangon niya, unday sa damit yan, suway na to dato, ini maingat pakanya tawa ingaton sing kita pakanya hasupaya ini kahalan sing kita bang kita himinang na sindaakan sin Tuhan amin masiguro ta inyaon wala nakapuklas ng pangdakan sin Allah subhanahu wa ta'ala damikyan isab bang kita amuin tumangkis dahil nga uno na ini tatangkisan hakabuhi sing kita inyaon amin matanto ta dahil nga mga piyanglangan sin Allah subhanahu wa ta'ala sababin Rasul sallallahu alaihi wasallam wala inyad tulong ta ini kaya pasaran sin Rasul sallallahu alaihi wasallam kabalikan ko imbay ta sin Rasul long niya matarakto shay'an yuqarribukum ilallah illa wa amartukum bih wayroon kaya tinggalan ko hang sulab uno-uno amin mapatot hikasuok niyo pa Allah subhanahu wa ta'ala imbukon piyang daakan ko kaniyo. Nasa babiyad to, uno-uno, kakahinang sin Rasul, amuyin piyang daakan sin Allah ta'ala kato, subay na to yadto, pag-anggaw taan, tuyuan, singuran, iwan, amuyin urulon, ingkatantad na hinang niya. Bang piyag tiyuntot sin sarak kato, ba't subay na to hinangon. Ini pakaradya ang damikyan amin piyanglangan si Rasul sallallahu alaihi wasallam subay na to day sa biyato tinggalan sababin niya to tanto tuod bang na to yadto katinggalan in yadto katan wala yadto diyari sinsara
sabab yang langan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam sa kaula-ula yang langan niya sin Tuhan Rabbul Alamin. Na mga katotay manguran haagam Islam, aun long taring ha mga kakahinang sin Rasul sallallahu alaihi wasallam amoy ini di taman jari singuran tanta tartanto hadja kaniya. Ini ito parsupuan hadja sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Amo na lang niya nakasud doon ha amoy pagtawahon lang niya maka na ala wajhil jibilla wat tabi'a. Amoy ini kaamulahi sin Rasul sallallahu alaihi wasallam atawa kawiaksahan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam dahil nga aming kapagpapanjarikan niya sin Tuhan Rabbul Alamin, amin wala yang daakan kato sin Allah subhanahu wa ta'ala pasinguran. Biya lang niya sin pagtindog lingkod sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Pamanaw-panaw sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, inyat wala yang daakan sin sarakato. Misan kita di na magurul hadto katantan, sabab misan tadto urulun, di na kita makawak karayawan deng Allah subhanahu wa ta'ala, sabab manusia aun tabi at kawiaksahan niya sin siya. Bihan, aun isab ini asal doon tadtanto ha Rasul sallallahu alaihi wasallam. Amo yan to. Sabab long ta, ini di ta nakakunahan, amoin ingaton, in Rasul, makapila magkula pangkaadlaw. Di na to. Sabab wala to piyang dakan sin Tuhan Rabbul Alamin. At tawang siya magpanaw, bihay ning pagtikang niya. Biha, ini to katantaan bunal, aun biya waita din dito hato, bang biya diinin palangay sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, sa wala kita reaksin sa rasuway tato singuran. Ikaruan niya, aun day doon haon nung ikimuha na siring hamin tabiat kabiaksan si Rasul sumagawa doon haon si Mudin Sara amuin piyang daakan sin Allah subhanahu wa ta'ala nakasud siya pa amin Sara biya sinuno in kabiaksan si Rasul sallallahu alaihi wasallam bang siya maghinang longta amuin unahon niya ring hatuo bang siya mag-inom lima niya patuo bang siya manapos sa pupabaran niya ini patuo, sumulog kasi namun chinilas niya tuura bihad to. Naman jari, inyaon katan, nakasod siya pasara, dahil hamon piyang dakan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, uno yung tuamo na yung hadis, tungod kan ini anak sin ini Abu Salama, atawa kan Salama, amin kihambukan niya man, amon yung pagtawag nung niya Umar, doon hayaon nagsaw iban sin Rasul nagkaon inamuin bata-bata magtubihan na laong taim pagkaon niya amin abot abot mari sing kakaon na laong sin Rasul sallallahu alaihi wasallam baitaan niya ini imbata bangkaulong niya magkaon subay magkaon kau iban tuo mo bihan bukon ini umabot intuo umabot din lawa magtubihan at ina nagtuulawa na sa alam niya bang kau magkaon, amon hadjalong niya, ini abuton mo, idapit mo kay mo. Ayaw na ko umabot, sinaming dapit man ito pa malayo. At ini magkaon ko sinini iban mo, sa bablaw niya in syaitan, bang siya magkaon, iban lawa niya. Nasa obyekto na hinang ito sara, amoy in nakasud siya, dahil ngatabi at sin Rasul, kabiaksahan niya, na hinang nakasud pasara, sa obyekto bang kita mag-inom tubig, long ta, ini, amoy in suway siya dapit pa ini lima tareng hatu yaon banglong takaulinan tasin mga laway yaon biya mga baso yaon na ini ukwanon tasin tayakon tasin namin lima tapatu yaon inamoy baso bihad to na amoy yan to damikian biya si mga pagsulog sintamungon amoy in tumagna deng hatu ini pagtug si Rasul sallallahu alaihi wasallam bang siya matukid niya patuo na inyan long ta nakasud siya pa amin aturan sara bang kita himinanghan makakakila kita pahala na amoy adto in deng ha mga tabiat si Rasul sallallahu alaihi wasallam na tungod papalkala long ta amoy in tartanto hadja Rasul sallallahu alaihi wasallam misan pengkaunan niya sara amon di isap kita man jari ini simingod kanya dahin ha mga piyardo sintuhan kanya inukuman isap kato ini sunnat sadya
Biasim pagtahajud, sindum, inyan wajib Rasul sallallahu alaihi wasallam, ingka tuan sunnat saja. In sambayang duha, inyan piardo sinallahu ta'ala Rasul sallallahu alaihi wasallam, ingka sunnat saja. Bihad to. In pagwitir, inyan piardo sinallahu ta'ala Rasul, ingka sunnat in hukuman niya. Hati niya, manjari kita bang tari nakatakinan, nawirad to isang mga ngi niya. Sumagawa, bang kita to makatakin, na inyan to makawak kita pahala, sabab inukuman niya sunnat. Bihan, yung mga pagsiwak, bihan, damikyan, inyan tulong ta, piardo sinallahu ta'ala Rasul, sumagawa ka to sunnat sadya. Iwan sin, ini, pag uno yaon, piardo Rasul sallallahu alaihi wasallam amuin magbayad sin utang sin hisiusyo na miya taylihan haamuin halawang kamiskin wala siya nakabayad na in kato manjari kita longta sunnat kato bangaon kita taron ta utang tay mangutta na ang pawayron na kampong niya magtumaka ini tawang mamayad sin utang niya yaon na manjari mo ato ini bayaran sabab niya to mahinang mo ito ibadat pa Allahu subhanahu wa ta'ala. Amo ito mga kataw tayo manguran akam Islam. Piardo sinallahu subhanahu wa ta'ala yadto tartan tuha Rasul sallallahu alaihi wasallam. Naon day doon haon lang ta, day nga mga tiyaram sinallahu ta'ala ha Rasul sallallahu alaihi wasallam halalisap kato. Biya sin hiyaram sinallahu ta'ala in tumayma in Rasul sin jakat. Biya nakato halal kato intumay si mga jakat yanto na hiyaram sinallahu subhanahu wa ta'ala Rasul intumay sinamuin sadaka amin saraka lang tatatawo biya mga ini sunnat yaon yanto hiyaram sinallahu ta'ala Rasul sallallahu alaihi wasallam sa kato halal kato in mga yanto biha na aunday nga mga hiyalal sinallahu subhanahu wa ta'ala Rasul sallallahu alaihi wasallam inukuman isang kato haram biasin uno biasin pagpuasa wisal lang niya amuin ini saumul wisal unin saumul wisal hiyalal sinallahu ta'ala Rasul amuna magpuasa tu adlaw impagyanun tu adlaw puasa ini sampai paruman niya tu adlaw tu irum impagyanun wisal wayron pagkaon wayron pag-inom na in mga ini aon day nga mga kasahabatan mabaya sumulay kanya liyang sin Rasul sallallahu alaihi wasallam di papahinang kanila sabab inyaon ini halal ha mga karasulan in kato launta hiyaram sinallahu subhanahu wa ta'ala. Damikyan in Rasul sallallahu alaihi wasallam hiyalal kanya makaliw ring upat asawa. But in Rasul sallallahu alaihi wasallam sampai ini miabot hangpo tagtu babae in kaya kawinan niya. Ang po tag-isa inke hambuukan niya, miya tay long ta in amin dua, hawak to in Rasul sing kabuhi niya at niya pagwapat ha Rasul kaya kapinan pasiyam in amoy in asawa niya buhi. Tumagawa in Rasul sallallahu alaihi wasallam long ta in kaasawahan niya, permanent yan. Bukon biya sin kato, ordinary Muslim biya kato, in babae long ta mabalusin ang buko biya kato ini manjari siya magbana bang wayron narunin bana niya ampain Rasul sallallahu alaihi wasallam ingkatan sinasawa niya ri manjari magbana sawab in mga silayan long ta kainaan sin mga bariman ummahatul mukminin kainaan sin mga bariman na amoy adto mga kataw-tay manguran ha akam Islam insyaallah subhanahu wa ta'ala kalau kakanapan na to ha ini dugaing waktu in amoy in pangadyan misan na kumantiyo-tiyo amin aon lawta pagkapangadyan na to inutinot dahil ha amoy in ini Quran iwan sunnah insyaallah subhanahu wa ta'ala subayra kuman waktu balik mamaida ko ini kanyukatan salam doa kanyukatan tan amoy ni maalok ka waktu ini murah-murahan bilang kita niyo sin Allah subhanahu wa ta'ala taufiq iwan hidayah sin amoy in maksud sin kita niyo katan pamarayaw magmaingat sin sara sin Allah subhanahu wa ta'ala na mamayda ko kanyo lapal assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.